On va dédier à toutes les femmes, ceux qui sont là et ceux qui sont ailleurs. Donc, ma tebɣiḍ k-neggal aussi, c'est un hommage à Hnifa. C'est la dernière chanson. On va la chanter. Donc, à toutes les femmes qui sont là, qui sont les bienvenues. البيني في سجايا نفهم دي لاسميس ضبارنا ما تبغيض انا من جناح قراويس حق قراويس البيني في سجايا نفهم دي لاسميس ضبارنا لا 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 احكي منك ذا سينك يتفاج تساوت ضبارنا لا تبغي غداينك سناد نتنبحد سناد نتنبحد احكي منك ذا سينك يتفاج تساوت ضبارنا لا 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 في دست السقرة سكرة بين وذاني وفان كثر يسافرح الباردورة لا تبغيض لكني في دست السقرة في دست السقرة سكرة بين وذاني وفان كثر يسافرح الباردورة لا 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 في دست السفرة سكرة وين وذاني وفان كثر يسافرح الباردورة نعرف بيضة داخليني في دست السفرة في دست السفرة سكرة وين وذاني وفان كثر يسافرح الباردورة Je ne sais pas, parce que dans le programme, vous voulez qu'il y ait un débat avec... On va faire un débat sur le géant de la littérature nord-africaine, Katib Yassine. C'est un compagnon de longue date de Katib Yassine, c'est son père spirituel. Ashnaken, il a beaucoup de choses à nous raconter, à nous faire savoir sur la vie, l'œuvre en fragment de Katib Yassine. Marzouk, c'est le témoin vivant du grand
كاتب ياسين. Moi, je voulais dire tout simplement, moi je ne suis pas un conférencier, un intellectuel. Je vais vous raconter à travers vos questions, je répondrai à vos questions avec plaisir. Ce que je...